Muraho. Hello. Hello everyone. Welcome to my channel. I'm Denyse, your Kinyarwanda teacher. And today I invited my colleague, Dévote. She's also a Kinyarwanda teacher. You have seen her in different dialogues. Today we are going to do greetings. Greetings is important in Kinyarwanda, in any language. When you learn a language, you start with greetings. So if you are struggling how you pronounce the greetings, because you have the book or you have taken the lessons, if you are struggling how even to learn the greetings, now you can have more greetings, because those greetings is for people who know each other or who have seen each other before. Let's start. Mwiriwe, Mwiriwe neza. amakuru yanyu, Ni meza, ayanyu. nanjye ni meza. Utuye he? Ntuye mu Gatsata. Wowe? Njyewe ntuye i Gikondo kuri Mereze ya kabiri. Urahazi? Yego, ndahazi. Murakoze. Mu rugo baraho? Yego, baraho. Nawe mu rugo baraho? Barakomeye. Umeze ute? Meze neza. Wowe umeze ute? Ndaho. Mu rugo ni amahoro? Yego, ni amahoro. Namwe mu rugo ni amahoro? Yego, ni amahoro. Mwamfasha nayobye. Urashaka kujya he? Ndashaka kujya mu mujyi kuri Beka. Kuri Beka ndahazi. Fata umuhanda wa mbere iburyo, komeza imbere, ugere kuri rompwe. Komeze ibumoso. Komeza uragera hariya hari Beka. Oh, murakoze. Hangana iki kuhagera? Kuhagera ni iminota 10. Oh, si kure. Si kure, ni hafi. Urashaka gutega moto? Oya, ndashaka gutega bisi. Oh, bisi ni kure. Ni iminota 30. Urashaka kugenda vuba vuba? Yego, vuba vuba. Ushobora gutega moto. Okay. Nangahe? Gutega moto nangahe? Kuva hano kujya kuri Beka ni 700. 700. Birahendutse. Yego, ni hafi. Murakoze cyane. Urakoze nawe, urugendo rwiza. Murakoze. Tuzasubira ryari? Tuzasubira icyumweru gitaha. Ufite umwanya icyumweru gitaha? Mfite umwanya kuwa 4 saa 3 z'igitondo. Ufite umwanya? Njyewe mfite umwanya saa 8 nyuma ya saa 6. Kuwa 4? Kuwa 4. Dushobora guhura kuwa 4 nyuma ya saa 6. Nta kibazo. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Mwirirwe. Mwirirwe, umunsi mwiza. Namwe.